Ngiyanibingelela nina besilo nina bakahlavana bhulu umlilo endulinde ubaswe ngumantshonga benoqelebana. Ikhabe elimile lodwa ngasenhlungwana amanye amakhabe emile ixexeleko. Ngethemba bonke abesilo basaphila babengelelwa ngumntungwa. Ngingukholo ngwakwakhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nonke nisaphila bakwethu. Cha thina emantungweni sisaphila. Sisaphila emantungweni nina besilo nina benkosi. Nanku ke umhlonyane bakwethu umhlonyane. Umuthi ke lona ke owelapha ke imikhuhlane usiza kakhulu ke emikhuhlaneni. Amacembe ke alomuthi ke ayabiliswa ke bakwethu bese ke ebake isiphungo esiphungwa ke sisashisa ke sivula ke inhliziyo siyenze ke ithande ke ukudla sivula inhliziyo siyenze ke ithande ukudla sidilize ke nenyongo ke ezibindini ke naleyo ke eseyande ke ngomzimba yathi chithisaka kuwo wonke ke umzimba nasemaphashini kuzo zonke ke indawo siyayidiliza ke bakwethu nina beqhawe esikhiphe ke indenda ke ibanga ke usi ke lokukhwehlela ke esifubeni ke umuntu ke akwazi ke ukukhuluma kahle noma ukuphefumula ke kahle siqeda ke nezilo ke ngaphakathi ke siswini sivuselela ke yonke ke imithambo ke yegazi senza ke igazi likwazi ke ukugijima ke kahle nina beqhawe siqeda ke ukuzwela ke amakhaza nokushisa ke komzimba ke lesi siphungo lesi ke somhlonyane umuthi ke lona ke bakwethu osebenza kakhulu ke einganeni ke usizo impela usizo ke naseinganeni ke enezilonda ke einsinini nangaphakathi ke emlonyeni ke usizo kakhulu ke lo muthi lesi siphungo ke lesi ke siusizo nina beqhawe isiphungo ke somhlonyane nina beqhawe ubuye ke ugqume ke lo muthi ugeze uchathe ke futhi umhlonyane bese ke kuba khona ke umhlonyane ke umcimbi owenzelwa ke intombazana ke sanda ke kuthomba iwenzelwa ke ngubaba wayo sisazobuye ke sixoxe ke ngawo ke loyo mcimbi ke kuthiwa ke umhlonyane nina beqhawe baphile ke abenkosi baphile ke abesilo ngiyabonga kakhulu nina bembube.